by my side, that's all I see. Yes. I close my eyes and I can see us. We are no one. Kami raja namin. Mau lihat itu bantang, nasi tok matungan kita. Jadi mana udah terlibat seperti dia no. Saya tok matungan terakhir itu matungan. Betul. Mari kita dulu sedarion ala domdo di kamu sebagai suara. Mari kita dibuka habibnya mati. Kami raja namin. Jadi mau lihat apa? Di kamu mana mi permusik asal buat kamu doang edukasi dan nomor siap. Mari kita memuji horong ni rohamu oh Tuhan Yesus saja kini. Di parpumata pada di bagasan tikyo nenek tulisan Efesus 2 ayat 20 sama nama di lokasi ai paulililo kamu di atas hujahan ni akka apostol lohot panulirang Kristus Yesus sendiri lo bantu persuhi isi do sahat Makanya marilah mulia tema hari Tuhan. Rak jong do kami di son haleluya. Suparana parburu rak jong nanyon pangasida. Andong mulia di Tuhan. Karena ditinggal di basang na pangmasok kami mamulu dia di bawah bertikyo. Malah nias di rumah naum mamasuk anak dohot berdunia. Sikat mas di rohanami Tuhan. Dinam di pasu-pasuwo anak dohok borneunia naik mauluk bor pesta marhiti akan dunia adat kabatahon nami majalo dohok namangaleon adat naubat atong jong-jong matuhan bungono nasasin na namuhay sa atin na maujumpa di bagasan ka ilas nilo so ngoni nang dodong namin na rosyen dua kadaw dua nabiyon di bagasan haipas na sila Tuhan sangat tuhingan nun manang sa dihari peda sila matong ngunat sa imo man na magjuruay na kanan pada panamarangan Tuhan siya siya atong huulaho kami mahupog kami maulaw ng harap kabataan kami di bagasan doang merak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Amin na siniruhan ito kata Jesus Kristus doon mo niruhan di mata-mata doon parsalan ito di berbadian na madawan ang musawag. Amin. Dihamu naman namin na namin ato ng suyudo dihamu ulaw-ulaw toktong lupa yung matokto jaga jarak pakailah masker adat do na jepit adat do na gajah. Amin. Pasatangan Tuhan masuk. Jadi sonima saya itu maraja kami bagi dua tay asa soak hari dulu kami lama siap kali orang asuh departemen tomatan di batas di diam gajah di umur maka dipasok asal kamu mahani kami
Pakiti-kiti balita na uli na siya na wakta riba ta tuwa karina kandro. Bolo pe mawak kataw maulati na uwi pasahan kami raja nami tuguli jalalas marohamo. Sidok berarti mahami nasulut para anak tua ko salut na pangkala ni uli na. Maritema na malo namin hijau hari namin songo pagugusura namin dalat na makanian to matadibata asakya ulaw to dilungan niya matadibata siya na mamuhay sa hati na manipulian mo alani na malo namin upag kinabi maluluhin na munay mga lulu na lulu namin to matadibata lulu to matadibata. Debatado mula na debatado na ano pasaluhon na alani na maro na bakit yang mula muna ikat palo mo matugod tagsopa asal marmula do nadinggan marmula do ng nauli asal lihat perhorasan lihat penggalian di hari hamaran di marga sinala paling magorama penggalian asal menghajat kami tubuhnya langan nabi Jadi masalah tadi dihawak kapang turun di warga Sinaga terang tulak gudang tuh ada turun di warga Sinaga siap kami haji hutun mengabe pengajian kami di bukunya alaman pasti nama upacara kami mah
Tuhan muna raja ni bur. Bur be ibere. Jadi Sinopang enam sian bom para today itu ngere tu dulu lima omak nami sian datulang sodot tu siap kangen sodot tu bayi dua sodot tu siap udang jadi ope bila sini rohanami di bagai satikion pada kono mas untuk dijual dua topak di sini kalang menai dibuat rengge-rengge orang sama hamut katulang nami suap sama ni mana kami dere jadi nami bolo tupe oleh tangan mas sopa rohami manu bahamuna kami roma manu bahamuna songonari maudah atau memang pada nami baik kita sopa Bila makitehong may ninaroha mo mata mo kami. Mo'y magkusondong ko muna itong siyan mas niroha mo lima na para sa kami. Tapos manima kang baru. Mo'y ilope, ako naroha mi ng maniwin mo. Taringo ginang kaulang mengarap dari tamabuat di Tuhan Ilawi. Ayai, di rohani atau peribakong, adondo, soan apa sobuas di hula-hula, adondo batu mahami, nina nasida. Jadi rohanami, dulu makatami, memang kerja nami. Ya, betul betul. Di mana itu? Sama ni apa nami? Paima, dari hamba tolong apa?
Nagui ka to bahagian kapal murung mono. Bagaimana cara las marwong na sama ni mga dasar kami magyate. Kudu gimana kita? Pamuna pa ako kami ang karadan hula-hula mo. Nung naliyak kamu ay nadiyo. Pita-pita namin ito mata ni bata. Asang giat. Lamu tutiuna padaidian. Tutiuna kapasarian di haruna radani pamurun namin. Pero namin masulukon harus dua-duai. Asa Presiden mo si Suharto na duy pangan na sa panggabihan. Oras pahan mula-hula mula na magkalo. Ida bebuhat naman di ako sikat na mga leya. Jadi mga leyan ay natiyo Tuhan kita hula-hula mula. Ami bertong. Roma kami, songon na mamohol kamu. Mama-sumaso kamu kan guru namin, mana balibi kami. Buli maro kamu. Jadi na malo namin. Ala nang sangap Tuhan di mereka ni pamurun namin. Mahidayat tong nang Roma kami, mamohol ako namin. Asang giat pohon gabi, pohon naulio pakaradan ni pamurun namin. Alamin naman ang ibabag ako dang panin. Kami ang kunan no, makikita niya. Uli baru hamad jadi nawa bawa mamai akan sejudo naman dok ya saduru ina bonana saduru do na uruna saduru bisa do rating ya suhu amana suhu do buruna suhu tema gaya nang diberi mari deh hasil kota juga sampai piano asa tabiarin magolote pangiran ni anak nami lain munaon dohot palumain nami bau munaon raka hita pemain tadi ay kami mendorong kamang lurut kami
nama Rahamaranggi Bima nama Heri Lakinan dipanggil oleh anak Hotarun Eta Lumowi anak di Gamoratan di Pamurungan Akamang Baru dari Doi Pasu-pasu nami Mas Pardui di Gamoratan di Pamurungan Mas Dei Roha Bakal Pertama kami kami jatuh Akamang Baru kita nami main Komatan di Gata asal lebih terbaik atas sarian terbaik Habib Pasok Lumowi nang pamumuan yang akan tiga-tiga dilakukan dari Pamurungan leho-leho mulai dulu anak kohok panumay kohok kami ya tugulay itong gima amang baru kasing may kohok pisira kasang dohono atau pagkatan si tuwe-tuwe kasang kapas ko atong gulaman na pihak di sali-salihan oras kami na madyalo kita pwedewag tadi ang sikat ni na mga leyan jadi kung matari lebe di natalaw kaya aturang sa ukong kami rada ni alam si tuwe-tuwe na kato pinahon na natiyo pinahon ko ang matan bahay mga video nila padong mga matahakan Susunod na yung mga tulak namin. Dulu maju, ya tahu kan. Aduh,
baru masakan kira tuh orang itu lah. Itu yang kamu menggunakan tenaga. Iman menjelaskan tersebut. Iman nama jalur pas berberasuk. Berenang rumah seberat sesuatu di kuani. Hari itu nak bosona. Ada bosona di kami semua. Aku lebih. Ini hari itu siap asing ruang di kuani. Asal Orohani tujuh-tujuhna ibarat penatar nak kanini agri pira asal orang tong firma kopi kondol pasalaman firma tujuh jaluna tujuh-tujuhan agak ke rumah tidak dirubah ngagong orang menangguna oke sudah dia paling lebih nami amat terkatama dengan kopi sangat tuh bukan kami mah jodoh nami nakabotong may lagi na uli di bulan na non di bawah nami tahu baru ang biyak madugto makitanya mo kaya ko din ang buhat na nakapagtarian di hami di may baru manang akahibason di hami akamilang akarada nami kung nanibuak ka muna kiningani pagigyan ni pagbabaso lima at lipid asalohorong matutura na namin sa mundok kunihatan si Duay-Duay asapin makopi bahu-bahu may pasolongan makikit yan ang mua karada namin firma to din namin manang biliit hanya itong malimanan saya mataliwatangan nakapunto na kaya ng natin pamunga kasasahat masolo sahat may tukutin na titinaras mga sahat magdamang kami para sa pamunang daulan namin saya kung maginay makalarin ganyan sa lupa na ito para sa Raksa manima karada namin kalain raja namin Tuhan niya ka guru munawag dari Pilokon Bapak kita keleng awak lagi itu lang guru si Bok na pasay na pinamatuan di ala gusto niya to giwerin ko ang manok tarina alayan ko nyon marumay mon dak kaya giwerin sulagi manok ko dari makibay may narohanami ang karada namin at sa kaya muna solo pangeol ni anak namin yun to guru munawag Malay, baik di mata pemura dan nami. Jumodo do hamiro, masoba mata ono karena di udah nami. Salu. Mata pun mana masoba ko karena di udah nami on. Baik man orang nami na pasti. Alay ingin berada nami, aku nami. Asal lo kenulan, lo kesehatan si Duay-Duay. Asal itu main nasi mau otang na dorong. Mohon soni nago terbat pahami dalam nami tentang apa kau dan gila dan saya mata di batama dapat nonton apa pas-pasun. Asal sahat makot sulu, sahat main di kemudian di negara. Mengabe orang untuk kami, bahwa kerajaan mudah-mudah nami kalau nak sobat. Asal di waktu kita nanti jadi rumah kita satu orang-orang. Anaroro hang sopa. Tuhan selalu ada di ulu-ulu. Jadi dikasih orang guru. Ada rumah kami, semua ada di nabi. Berenang lu guru kami. Saya jalur hari lo untuk naik yang guru. Udah tuh hampir di nabi. Ada rumah kami, semua ada di nabi. Berenang lu guru kami. Kamu juga untuk tahu partisi. Aleluya,
Oleh dua sayang, sekarang hidupku bukan diriku lagi. Apapun sesuatu pola kita, apapun sesuatu politika, asalkan dua ku salah, cuma ku relakan, selalu goyangkan. Suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan, suka-suka Aku
namin asimmo kira asa lohon ka ng pagkakatan di buhay asa bago lang ka naman ako na nila tadi ko rumiyan oras pa namin kailangan na magdaro itaw kay buhat naman yan ula-ula namin sikat na maraming rohani son mga binagay binabili namin lupur namin lura sa tikyon asa rohon nga sa mga harang si Tito ang guru si Tito yung nasi gopta bulan-bulan mo pangarap na o sa sadyo udah sa namin na kanyang na anak tadi wata na gol pa sa patuloy tutup sa insulong mo sa atin sa tikyon